Maya payabak po kay kayungan, kaniting kapag masusyan na ning banala Santa Misa, iabetala po ka rin kakatamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Cesar, Sardas and Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate and Ram, Anthony Chase Gosun, Katrina Camille Gosun, Rick and Mercy Montes, Evelyn De La Rosa and family, Lori Jimenez and family, Fred and Jenny Salalila and family, George and Telma Lintag and family, Generosa Canlas and family, Jenaline Dampil and family, Rebecca Eresa and family, Luis Jill Bucad. Para king espesyal ay intensyones dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma and family, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Rason, Christina Miller, Patricia Foronda, Romel and Lori Medina, Rashid Medina, Bong and Dottie Lacson and family, Jean Bucad, Finding Good Every Day by Kido. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milher and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Deirit, Neil Tanueco, Edivinia Sapnu, Ana Marie Santos, Annalisa Carino, and Freddy Hamolange. At ding sablang kapatid ang masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabe at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ninya Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Berth at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David. At para karing alanganggang kapainawan, daring kapatid tamong Meyango Nabie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla and Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Perfecto at Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romwald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Walt, Oscar, Estrella, Maria Cecilia, Dr. Kenneth Cristan, Amando Sr., Estela, Narciso, Demetrio at Belen, Danilo at Emelita, Rolando at Lai, Richard Jules, Cesar, Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Virgilio, Melencio, Nelson, Ricardo at Elena, Josephine, Regina, Ramon Sr., Josephine Sinamban, Benjamin, Victoriano, Danilo, Ernesto, at Bernadette. At ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alang makaganakana karela, at ding sablang mete ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong at king kaligtasan daring kakatamong frontliners laban king COVID.
King lagyo naningig pa, ang poning anak, ang poning banal, ay Espiritu. Amen. Ing grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Itiya ing kadwa ng 15 Domingo. Si Shantala ring kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ambong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, king Diyos, taginutam, ing Diyos na mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa king Bie Alananga. Amen. Pakaluluan mo kami, Kristo. Pakalulu, Kristo. Pakalulu, Gino. Pakaluluan mo kami, Gino. Pakalulu, Kristo, pakalulu, Gino, pakaluluan mo kami. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa, kapayapan, karing taong kayang kaluguran, pupurian da kaparangalan, da kapaligayan, da kaat sa samban, da kapupurian, da kapaligayan, da kaat sa samban, da kapayapan, karing taong kayang kaluguran, pupurian, da kaparangalan, da kapaligayan, dakat sa sambang daka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas abaanwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas abaanwa. Manalangin tamo, o Diyos ay igpami, mit mo kang kabulob, kekeng taong may na, at di mo takagiwan, at lalong mayan alub, karing anaka malati, karing alang agyu, at mapakumbaba,
Sopan mo keng tanggap king mayap mong balita. Pagkaluban mo ke muna mang matangmit mong tula, manakit king misteryo, ning kaya kang degulan at lugod. Ban ama na miya naman, ing kayarianing banwa. Itiya, duwan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Makirandam tapong ngeni king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning kabiyasnan. Ding alang Diyos ngara karing karelang sarili. Tara, tambangan taya ing taong banal. Uling makalingas-ngasya king kaya katamong daraptan. Pagi nakita nakatamo, king pamaglabag taking kautusan, at sa sandalyan nakatamo, magtaksil king kakatang pangayanad. Lawan tamo nung tutupin ing kayang sasabihan, albentapin nung nano ing malyari ing kaukasan ing Biena. Nung ing taong banal anak nepin ning Diyos, paniganepin ning Diyos, at iligtas ne king kamwa ring kayang kasalang. Panyubukan taya king sengilan at king pasakit. Nung nuyapin ang tiganaka, batang akit at batang apatutuanan, nung mapibabatayapin. Parusan tayo king karine-rine kamatayan, uling kanung mipaglualuya, agpang king kayang sasabihan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Dalit at pakibat, impakibat tapo, ing Ginoo saupan nako. Ulitan tayo po. Ing Ginoo saupan ako. O Diyos ko, uli na ning lagyo mo, iligtas mo ko, pamingwa mo ko, king kayupayan mo. O Diyos ko, pakiramdaman mo ing panalangin ko, tingiran mo kanakong panigapo. Ing Ginoo saupan nako. Uling lulusuban dako ding taong palalo, pag nasanda kong paten, ding taong alang puso, ding taong alang balikid, king Diyos. Ing Ginoo saupan nako. Dapot ing Diyos saupan ako, hiligtas nako ning Ginoo, king mit mong tula, ke kaayin idawon ko, purian king lagyo mo o Ginoo, uli ning kayapan mo. Ing Ginoo saupan nako. Pamamasang ibat, king sulat ng Santiago. No ka rin man mag-ari ing pangarirya at pansariling nasa, karin mo naman ing kaguluan at ing miyayaliwang uring dewakan. Dapot ing kabyasnan amani batan king Diyos, mumunang dili, at inyang malinis a pamibiyebye, malugudya king kapayapan, maganakayo, at mapanatindi. Kitman niya king pamaglunos at mayap adapat, ebyasang mga biran, at eya mapagkunwari. Ing kayapan ya ing bunga, naning kapayapan, asasalbagda ring taong malugod king kapayapan. Naning panibataning sablang pamipate at pamikontrang
laltobo salyu. Aliwade ti ring bunga ning pamitan ning katawan nyo. Aalang patugot mag-alsa laban king pangataw yo. Ating kayong buri, dapot, antinaning ela malyaring niyabieke kayo, makasadya kayong makamate, ating kayong pag-imbutan, antining eyulaag yung pakyabutan, inya mi kontra-kontra kayo at mi pate-pate. Alake kayo ing bage buriyu, uling eyu adwan iti king Diyos. At nung adwan yu at eyu tatanggapan, ing sangkan uling ing parasan yu marawak. Manyawad kayo karing miyayaliwang bage para gamitan yu mo king sarili yung tula. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pong ngeni, ing mayap abalita. Itangan po. Inaus na kayo ning Diyos, king kapamilatan ning mayap abalita, ban makirake king ligaya ning Ginong tamong Hesu Kristo. Ing ginumanatiliya ke kayo, At keka antimurin. pamamasa, ing maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus at ding alagad na, kinuldas laking bundok, at linabas laking Galilea. Naburing pabalong Jesus, nung nuya ka rin, uling kasalukuyan nung tuturo, ding kayang alagad. Nga nakarela inganak ning tao, manabuya ka rin gamat daring makamate kaya, makanyan man, kay ba't ningat lungaldo, subli yang mye. Aintindiyan, ing kabalduganing sinabi ng Jesus, dapat tatakot dang ikutang kaya nung nano. Dinatang la Capernaum at inyang atsyo na laking bale, kitang ng Jesus karing alagad, nanay PR gyuan yu, kabang dalan. Ela bubulad, uling kabang dalan, PR gyuan da, nung ninuing marangal dili. Linuklok ya kanita Jesus, inawas no ring 12 alagad, at nga nakarela ninuman ing bisang munang dili, paitawliya at maging talasuyo dering sabla. Tinayid ne ing metong anak amalati, at delane king arapanda, kay bat kinawol ne, at nga nang sinabi karela, ninuman ing tanggap, king metong anak amalati, king lagyo ko, ako yung tatanggapana. At nino maning tatanggap ka na ko, aliwa mo ako yung tatanggapana, none, pati na itang mitubod ka na ko. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Marakal kaya kayo baloyo na ating maganap general transfer of assignments. Risyapol,
kung tawagin. Kaya kaming pari, kete King Archdiocese ng San Fernando, Pampanga next year, May 2025. Kapilan pa mo po last June, dening Committee on Personnel, dening Committee Miyatasan Lingon, dening Committee Miyatasan Manibala, kaniting may sabing General Transfer of Assignments, ining metong dang miyembro, mintaya ketiking parokya tamo king St. Jude. Mangonsulta ka rin kaya katang Paris leaders. Keng pamangonsulta da kanu king Mabiloga Archdiocese running members ning Committee on Personnel kareng Paris leaders. Metong yakanuy nga pansinan dang mangibabo ngararing committee. Halos para pareho la pakisabi reng Paris leaders. Akekeng konsulta. Pakisabi da reng Paris leaders kanu. Sana poing paring miyasain king kaya kaming parokya. Sana poing paring midalaking kaya kaming parokya. Itang anak apari. Makalunos no mandugureng paring Matua. Makalunos no mandugureng paring Thunders. Ayaw ng mga parishioners sa kanila. Burimi po, anak kapari. Okay lang, eda kayo naman buri. Ninawaring sinabing burida kayo. Lungeyo, burireng matwang pari, ako lang naman burireng matwang sisimba. Para pareho tana mo, the feeling is mutual. O ngayon sabihin nyo, na burireng matwang pari. Lado mo ilang emikibori, the feeling is mutual. Sa bagay po, mo naman kareng parokya, maliliari ni. Agyang no ka rin, ing prefer dangeni. Anak, agyang keng politika, deng boboto dang officials, king munisipyo, king kapitolyo, king kongreso, ing tren, ngeni, payanak. Anak ka politiko laring manyambot, anak ka politiko laring buboto. O lalo na king larangan na ning pamagartista, king showbiz, palagi akit mo reng lulunsad ng bayong artista, anak lang artista. Bakit kano? Nanong eda buri, karing matua, nanong eda buri, kaya kayo. Ampo ka na ako. Aliwa naman kano talaga, ing edad matua, ing eda buri. Nune, ing ugaling matua, yang edabori. At nano larating ugaling matua na edabori, itang ugaling masyas, inflexible. Istong sinabi na naning matua, yapin na ita, ala nang makatutol, ala nang makasalungat. Nanula dating ugaling matua na edabori, itang ugaling matas, itang ugaling authoritarian. Iyamo dapating manutos ding sablaing katungkulan da mamintu. Nanula reting ugaling matuwa na edabori, itang ugaling mapali, explosive. Detang esasang ayon, kalaban la, dapat lang pasakitan, dapat lang panasakitan. Nanula reting ugaling matuwa na edabori, itang ugaling biyasang maili. Ay, ako pwede, Kenny. Itang ugaling dead serious. May kanu abiru. Yakanu makibiru. Baliyo, bakit? Mabawas yakanu dangalan. Yakanu kagalang-galang. O ding pikaborian na yanak, nino naman deti. Aliwa naman kanurat ang ating panggatas king labi. Aliwa mo naman kanurat ang alang kamuang-muang paking yato. Deng pikaborian dang anak, ilapin detang ing ugali da kabaligtaran dareting ugaling matuwa na edabori. Kalupa na moning ugaling flexible. Makiramdam niya.
nung atin mo ring katuliran, ugaling mapakumbaba, humble, agyang iyaing pinuno, magpakumbabay, mababayalog ka ring panimunana, ugaling malumeme, temperate, agad-agad explosive, po ang ating magkamali, ang popay tang mayanyang maili, uling balo na, king pupusana na, dili-dili, agyo ng gawang mayan ing mabayat, agyo ng gawang mayan ing seryoso. Yan naman sigurado, ing borida ring miyayaliwang sektor, king kekat ng lipunan, aliwa mo king parokya, aliwa mo king politiko, tinan nyo kaya pong anak ka regional director, itang biyasang makramdam, tinan nyo kaya pong anak principal, itang biyasang makiyutus, kasi masakit keng kayutus, ikeng mestra. Di na new keng anak a supervisor, ita po sanang biyasang maili, puro seryoso. Actually, alayo ka no king edad, ing makayanak, alayo rin king edad, ing makatuwa. At king ugali, ating anak, amatwa, atin namang matwa, ay anak, at kaniting ugaling anak at ugaling matuwa, taya ain tingjan. Ing sinabi ng Jesus karening alagad ng pate-pate at mipapangalalo nga na nino manging tanggap king anak amalating ini king uli ko. Ako yung tatanggapana. Mipagkapanila kasi rening kayang alagad, singka siyasla, singka katasla, singka galingla, who is the greatest? In other words, singka tuwala. Nino kaning peka adult karela, nino kaning peka responsable karela, nino kaning peka apaniwalan karela na pwedeng maging manimuna. Keng Ebanghelyo ng San Mateo, mas diretso yung sinabi ng Jesus, kaniting pisasabyang matuwa nga na, nung eko magbayo ugali, kang San Marcos nga na, ninumang tanggap king anak amalating ay ni, tanggap nga. Pero San Mateo, nung eko magbayo ugali at maging kalupa, da ugali ring anak, eko milub king kayaryaning banwa. Makalunos yakanuing taong nung kabud na mo, ugaling matwa ing mitagan kaya, itang iyan na mo ing palaging gusto, at nino maning lalamang kaya, palagi maline, marokne, serious nga ning balang pisasabyan. Pero nung tanggapan mo kanuing ugaling anak, ugaling childlike, agyang king matwa, yun ang edad, aldis na niyong yan ngeni. Aba, milub ko pa mo rin kanuking kayarian. Makanano, itang ugaling dingega na gana, kaluguran la, at pakyabayan la, ring magkamali, dapat pamarokan. Nune, paano paya at patawaran la. At siya pa mo rin seryosong pisasabyan king bie. Pero, emo ala ko, itang ausandang light moments, itang humor moments, itang ausandang may lita pang bagya. Nino maning tanggap king antikaniting ugaling anak, ingapong ginukanuyang tatanggapana. Kasi, ugaling anak at ugaling matuwaya ing timpla ni nga pong Gino. Ugaling maragol at ugaling malati ing timpla na ni nga pong Gino. Metong a Kristo amatwa. Nune, metong yang ninyo ay anak. King kapakumbabana anting metong ay anak. At king katatagana anting metong amatwa. Makanyaneng inarapan ing kayang krus. Ing kamataya na king krus. Mo Christ-like. Nune, child-like iya. King degula na bilang metong a Diyos. Papansina no reng mga lati. King lati na bilang metong a tao.
ayayabot ne ing Diyos igpang maragul. King kakatas-katasan na bilang anak na ning Diyos, apapansina no ring mababa. King kababa-babaan na bilang meto nga tao, ayayabot ning Diyos amatas. O yan ning kumpletong pangatao. At o yan ning panagkat na kekatamo ning ebanghelyo. Maging matuwa, dapot anak. Maging anak, dapot matuwa. Maging maragul, dapot malati. Maging malati, dapot maragul. Sasalpantaya ko, King Diyos sa may payang tuto, linalang king banwa at iyato, at kang Yesu-Kristong anak ng bugtong aginutamo. Pengagli king upaya ning banalay Espiritu. Mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete. King katlong aldo, sinubliang mebye. Pepaytas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak daring Santos, King Pangapatawat daring kasalanan, King Pangasublirang mie ding mete, at King bie alang angga. Amen. Kalupan ng Jesus, kapamilataning pamaglugod at pamanalangin para karela, ibili tala ring kalulu, ding mapakumbaba at ding sablang susuyo, busal tamo, at ngatang manalangin, ginu kekake manalig. Gino kekake manalig. Para karing maulang dili, King Santa Iglesia, bang sumuyulang miplong pangatagulaling, at elalawe mababa, karing may nang dili, ding kalulong dili, ding mesugat king bie, manalangin ta king Gino. Ginu kekake manalig. Para karing mayupaya ni tingyato, ban mi ka masabala tungkol king katuliran, king dangalan, at king mayap dang kabilyan, ding mababang dili. Karing mi pagkatiwala karela, manalangin ta king Gino. Ginu kekake manalig. Para karing magobra karing social welfare institutions, ban apagkaluban dong tuknangan at dakal alugod ding ulila at ding misikwil o mi paimburisan na yanak, manalangin taking Gino. Ginu kekake manalig. Para karing gaganap king peka mababang obra, iwasan daring aliwa. Para karing magobra karing kabilyan, makasira king karelang kalusugan at mapanganib akatungkulan. Para karing manese karing matwa at ating kapansanan, ban pasalamatan tala at ablasanano ning Gino, manalangin taking Gino. Ginu kekake manalig. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan dari Sardas at Lucy, Meld at Clifford, Ray, Tony at Rose, Jaime at Adena, Lisa, Kate at Ram, Anthony Chase, Katrina Camille, Rick at Mercy, Evelyn, Lori, Fred and Jenny, George at Telma, Hene Rosa, Jenna Lynn, Rebecca at Louis Jill. Kambeda, ding kare-kare lang ang pamilya. Pagkalam na sana ng Diyos, ang special intention dari Mary Manette, Nelson, Joselito, Dikat Helen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Socorro and family, Bong and Dottie and family, Jean, Rashid, Romel and Lori, Patricia, Christina, Camille, Benedict, Gerald, Camille, Angelica, at inyong Finding Good Everyday by Kido. Pagkalam na sana ng Diyos, kapag nasan ng speedy recovery, good health at healing, Di Benita, Remigio, Melissa, Ronnie, Perry, Rose, Milger,
Antoinette, Clarita, Irene, Pauline, Neil, Eddie Vinya, Ana Marie, Annalisa at Freddy. Pagkalam na sana ng Diyos ing pamanantabet protection ning Banalaya Espiritu king pamilyada ri Ani, Antonio at Josefina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford, Ray, Eusebio at Norma at Andrea. Yulino sana king kayaryanang maligaya ring kaladuada ring miyango biyeng Emmanuel, Teresita, Mark, Louis, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano Nieves, Perfecto Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark, Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Cesar, Wilma, Villahermosa, Walt, Oscar, Estrella, Maria Cecilia, Kenneth, Tristan, Estela, Amando Sr., Narciso, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando Lai, Richard Jules, Sar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Virgilio, Milencio, Nelson, Ricardo, Elena, Josephine, Regina, Ramon Sr., Josephine, Benjamin, Victoriano, Danilo, Ernesto, at Bernadette, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kekake manadig. Adwan tamoing sarili tamong kapagnasan. O yigpagawan mo kesang talasuyong kayabe ng Jesus, ban matula mo keng tanggapan king kekang kayarian. Tanggapan mo kami kang Yesu Kristong Ginumi. Amen. Talakad tapo para kay pamaginsenso. Manalangin kayo kapatad, ban ing kakatangdaon, matanggap ya, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapanes saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kekang lagyo. King kekatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo.
O Ginoo, manano na sanang dating ayin, darawon mi, ipakit da, king ing kasalpantayanan mi at lugod, makaibye, tula keka. Para kaya kami maging Eukaristiyano sanang Jesukristong anak mo. Ginumi, manggaman king alananga. Amen. Ang ginuma natili kaya kayo, At keka antimuri. iyat nayo ring pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O yigpa Diyos king alanang at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Heso Kristo, ake kaming Ginoo. Uli ning lugod na king palpikasalang tao, bebaning sarili na, ban mi bayit king metong abirhen, king pamaylasan na king krus, kinabos na kami king alang kapupusan a kamatayan, at king pamanyubli ng mebye, pig kaluba na kaming bie alang angga. Kambering sablang koro, dingangeles karin banwa, daralit ming kekang ligaya, makiyabe kaming alang tuknang babye kapurian keka, at ngaming kakanta. King lagyo ng Ginoon wanya, anuan yung tarat. King lagyo ng Ginoon wanya, Hosanna. King kakatas kataasa, Hosanna. Tunay kapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Nulin na nita pagparalampumi, pabanalan mo sa deningayin king espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lug, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya kaya ka piraso ne at binyane ka rin kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kanan ye. Iti yaing kanakong katawan ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kingwane ing kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyene ka rin kayang disipulo, nga na tanggapan yeti, ikongan, at minumko kaniti. Itiya ing kalis, ning kanakong daya, ing daya na ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
Inya ngeni gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyaning anak mo. Darawon miyake ka, iting tinapen na ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ing pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo, ban sumuyo ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikamingansang, misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, ban miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, Francisco, ning kaya kaming Obispo'y Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawa na, at manenayang pangasubling biye, at ding sablang meyangon na king biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Mariang Birhen induna ning Diyos. Kayabe ng San Jose akayang esposo. Kayabe da ring apostol at ding sablang santo. At tinupad king malmong kaburian king kekaban ning panawon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Yan imanalangin tang, mitmong kapanaligan at lugod kingig pa, karing nga manong tiro na, kaya katamo ning Ginoo. May sambang yang lagyo datang ke kami, ing kayarian mo, may pamintuan yang loob mo, ketiking yato, at king banwa, may pamintuan yang loob mo. Ing kakanan mi taking aldo ibiemu ke kami king aldo ngeni at ipatawad mo ke kami ring salami ke eka anting pamamata uwad mi kari mi kasala ke kami emu ke ipa isawul king tuks manune ikabus king maro ikabus mo kami o ginuking sablang marok malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi ban king kasaupaning kang pakalulu parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos.
Uling keka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Mula sana babalik dan din kaya kaming kasalanan, no na ing lawan mo ing kasalbantayanan ning kaya kang iglesia. Pamayapan me ampon bilugan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapanan ing Ginu, manatili sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Ipakit tamo ing mikakametong tamo king kapayapan. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako, king kasalanan na ning yato, nuan da ring mayayawus, king apuna na ning kordero. Gino, ako matampang tanggap keka. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Maya payapak po, kaya katamongan. Ikami po ring talasalpantayang menibat king parokya ng Nuestra Señora de Gracia, Balen, Mabalacat. At ike po kini banmanyad saw king kaya kaming fundraising project ang makaparikil para king pangayari na ning kaya kaming patio at may aliwapang proyekto ning parokya. Maganap ya po ing bingo raffle ang mikitemang Concrete Dreams, the completion of the patio project, king December 7, 2024. Ding makatuki, ila po ring kaya katamong raffle prizes. First prize, 100,000 pesos. Second prize, 50,000 pesos. Third prize, 25,000 pesos. First prize, solicitor's prize, 10,000 pesos. And 20 winners of consolation prize of 25 kilograms of rice. Malyari taong pong maglimus raffle tickets ang mamalagang 200 pesos karing parokyanos ng Apong Gracia ang makapwesto karing exit doors ning parokya. King lagyo na po ning kaya kaming kura paroko, i-Reverend Monsignor Jose Yulacap at ing mabilog a parokya ng Apong Gracia, mapiyemi po ing maragulming kapasalamatan. Announcements. The feast of Saint Padre Pio of Petrelcina is on Monday, tomorrow, September 23. Please come and join us in the celebration of the Holy Mass in his honor at 7:30 in the morning tomorrow. The last of our cluster masses or Dalo cluster is on Friday, September 27. This will be at cluster phase 1B with the CFM as the support group. The schedule is as follows. 5 o'clock p.m. assembly and preparations at the church patio. 5:30 p.m. motorcade procession going to the cluster mass venue. 6 p.m. Holy Mass or 6 p.m. Holy Rosary. 6:30 p.m. Holy Mass and prayer to Saint Jude Tadeus and to Our Lady of the Holy Rosary. And at 7:30 p.m., the motorcade procession going back here at the Parish Church. There is no Holy Mass in the Parish Church on Friday, September 27, as this will be held at the cluster area. In preparation for the feast of San Lorenzo Ruiz, the first Filipino saint, on September 28, the parish will hold a Triduum in his honor on September 25, 26, and 27. That is this coming Wednesday, Thursday, and Friday. The schedule is as follows. 5:45 p.m. Holy Rosary. 6 p.m. Triduum prayer in honor of San Lorenzo Ruiz. And 6:30 p.m. Holy Mass. We shall have the usual anticipated Mass on Saturday, September 28, his feast day, at 6:30 in the evening. Salamat po. Talakanta po. Manalangin tamo. O Ginoo, so panmukesana, king kekang ganaka, pasignangan mo kami kapamilatana niting Eucharistia, at abili mi sana king dapat, ing magligtas a misteryong pagmasosyan mi. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginuma natiliya kaya kayo. At keka antemorin. At bendisyonan na kayo ning Diyos, amayupayang tutu, ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misa mi daun umena ko king kapayapan ng Kristo. Salamat kin Dios.